Bilić, 17 Goran Antonić, 20 Darko Puškarić, sa brojem 24 Ilija Radović i rezerve, broj 25 Budimir Janošević, 7 Dino Šarac, 14 Mezej Nebojša, 18 Miljan Milivojev, 21 Daniel Farkar. Vrati, ovo sam imao neku utakmicu u Spartaku van kućica, znači, ajde da se čujemo nešto kasnije za jednu sati, pa kad završava. Koji je? Evo pa da je gol, Spartak vodi 1-0. Bravo!